અને કેળા એ ચોળસિયાને જોડે કેળું જાય છે લે આ તીતા ઉડી આવું દેખી ડાકીલો હા ઓ તો રાજો બરાબો ઓ શાંતો હા સુના કે સે કા મને મસી તીતા ઉડી આવું જોડી નાખો કા કેડો વાડી આવી જોડી નાખે ઓ તો રાજો બરાબો हाँ किए वाले किए तो दोना ने थोड़ा ना को बाड़ी पड़ गाड़ी दे रही है ये तुम लोग आगे जान जाएंगे क्या हम सुनने करेंगे
देखी चौकी सौभाजने कंक मोर गले चौकी सौभाजने कंक मोर गले खोजी न पाइलु हे ए कारणे बारी बारी निदिन हे तनु लागे पुणी खोजिबा बोझे के और पुत्र नाम धरि मोरे डाकिला देउ पति पुत्र मोरे रहिले कान गाड़ी बोले दुआर बहुते मुनिया मारे ତମକୁ ଜୁହାର ହେଉଛୁ ଦେଖିଥିଲେ କହିଦିଅ अरे केला ए देखी गोटे भल केळुणी आइछि ओ शांत कोली मोर न ठीक है आला बाबी मारे जाके डिग्री है के डॉक्टर है ओ तेरा गौर बहू तो छो माथा कर केड़े जाखला ओ तेरा गौर अप्पा तू छो माथा कर ओ शांत भाई जोर रानी अछंदी हो ए केला केलुनी की पाई ओ तरोई केलो तो दाई लो ये खिला तो तनी নিজের উপরে দেখা না নিজের উপরে দেখে সারা জনা মরিয়ে গেল কোন বলে এই কথা কইতে মু তো বলে মজা হইছে মু ঘরে মজা যাবে আমি মনে করে করে করব ও ডেট পড়ে আর তো ডেট দেখ দেখ তারপরে আসো দেখ তো ডেট রাখলে হইলো টাকা মটা খাইনু আউডার বলে দাও এর হেই কথা কই বাটু গল কইলো ঠিক বাটু গল কইলো ফারে পয়সা হইছে হ্যালো আরে গোলা সব পয়সা হে
କଥା କରିପାରିବୁନି गरियो କଲରା ପତର ପିତା ସାନ୍ତେ କଲରା ପତର ପିତା ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ା ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତା ମରିତା କରନ୍ତୁ ନୂଆ କଇତା କରନ୍ତୁ ନୂଆ କଇତା ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଁ ପାରିବି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ଆରେ ଡେଟ୍ ଅଛି ତୋର ଡେଟ୍ ଅଛି କେଉ ମୋର ଆଗ ଆଇଲା ତୁ କଣ ଥିଲୁ ମୋର ଆଗ ଆଇଲା କିଏ ହେଇତେ ଡେଟ୍ କଣ ଆରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଡେଟ୍ ନଥିଲେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆଉଛୁ କଣ ପାଇଁ ଇଏ କଣ କରି ବର୍ଷେ ଥର ଯେ ବର୍ଷେ ତିନି ଥର କିଆଣି ହ୍ୟାଲୋ ବେକେଳାନି ସମରି गिरस्त मुपर यार साथ है गिरस्त मुपर काली जाउछियो आलो गोई खा मारो रे पिठी भांगे 6 किलो नबला रे गाई बाबाजी भितर 6 किलो नबला Thank you.
ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତୋତେ ହଉନି ଏବେ ନିଲଜ ମୋ ପାଶୁ ବଳାରେ ନଗୋ ଜୀବନାଗର ଅଇଲେ ନଗୋ ଜୀବନାଗର ତୁଇ ଦେଖାଉ ଏଡ଼େ ଚାକର ଦେଖାଉଛୁ ତୁ ହିରୋ କାଣ ଦେଖାଉଛୁ ଆଲୋ ଟେକି କଚଡ଼ିବି ଛିଡ଼ାରେ ଦେଇ ଆଲୋ ଟେକି କଚଡ଼ିବି ଛିଡ଼ାରେ ଦେଇ ଏବେ ଟିକି ଟିକି କରି ମରିବ ଟୋକି ଯିବ କେଣିକି ମରିବ ଟୋକି ଯିବ କେଣିକି ଏଦି ଟୋକାରି ଗାଡ଼ି ଏଇଟାରେ ରେ ଠକି ଯିବୁ ଏଇଟାରେ ଆଉ ଠକା ଠକି ଖଞ୍ଜ ଏଠି ନ ଚଳେ ଟିକେ ଭିକାରିଆ ବୋଲେ ରେ ଠକେ ଯିବୁ ପଳାଇ ଅଇରେ ଠକେ ଯିବୁ ପଳାଇ ଠକା ଠକି ଖଞ୍ଜ ନ ଚଳାଇ ଠକା ଠକି ନିଜ ରୂପ ଦେଖେଇଲୁ ନେଇକି ଯିବୁ କଣ ଯିବା ଆରେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଯିବା ଯଦି ତୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଥିଲୁ ସମାଜ ହେଲା ଆରେ 6 ମାସ ନୁହଁ ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଗଲି 18 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ଥରେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ମୁଁ ତ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ପଢ଼ା ହଉଛି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ପଣାକୁ ପଣା ଦେଖୁଛି ଯିଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ଏବେ କହ ଯିବା ହଉ ଚାରି ପଳେଇବା ହଁ,